kaho umukoteri izuba ni Pierre Kajura uri umukugu ombyoma ibya Karimagezi kandi urukora mu kizimbe cya Uganda Cooperative Alliance ogu yahamya ngo akamanyo mugenzi Henry Katanga umwaka gw'2017 Kajura yayongera yashobora ngo buzare ubuyabereye na Katanga bukabutari buzari bweshagama kuka Katanga akari customer we umirimo ye yarukora itari yemwe nemwe irimo kugira ngo akanakira kumukanitira akoma kari kutera impapura utireho no kugira ngo Katanga akari customer wabo business ya banking agency ibeine umtawuni niemwe nabwanyuma yo bwire bwinje barukwatanisa umirimo yejo yashobora higuru Kajura yashobora ngo na Katanga bakayija barengaho batandika kuba abanyabuzare utireho no mukago gwabo ukweyonzira mamani muringo ngo gumoye Kajura yayonzira yashobora ngweki kikaretero mugenzi Henry Katanga ukutandika kumwesiga mbintu bitari mwe na mwe ukikana kumugira ngo akahariho umuntu wabiri nagezaho ukucondoza ahasumi icyamuretere yamushaba kumuteramu iciri kumanywa nka password nabwanyuma yo kozesa password ukumara ubwire burengwa Katanga akayija yagambira Kajura kuyabera rihire kozesa password arukumushaba ngo agihemu izuba ryakibanza iriyo kwezi ku 11 umwaka gw'2023 nikigamba ku Katanga yashabire Kajura kuyamu password abo kuba eke mukabize banyuma yo kumwihira mu password ikire cyakuratsereho amakuru Kajura yagaritsire mu kutunga nago kumbitsira ukufa kwa munywanwe ugu yagamba ha mugenzi Katanga nko wabere ariyo muntu utaha shemereirwe kandi umusheija murungi uyabera amaziro bwiro bubona nakoregana nawe icyamureteire no kutandika kumweta anko no bukirabe kirikiti Kajura yashobora umuramuzi Justice Muwata kwataraho umuntu wena warukumanya umbantu abarebekaho umukoteri izuba urubaju urukorereza bacababirwa Rumu Elson Karhanga Maxman Kabega Bruce Musinguzi John Jet tumwebaze hamwe na Peter Kabati uteine kibuzo na kimwe ikiyavuza Kajura kandi office yo mutonganizo wa government yabekikirirwe Chief State Attorney Jonathan Muwaganya hamwe na Anna Chiza aba bashaba koti okubenjeramu obwire kurebeka ngo babasa kureta abajuriza abandi mushangogu rwijagaruko mukoti izuba riro kubanza 2015 ebyokwezi okwamshanju makogo makuraga gasha kwa Judith Kukunda wa Sky TV agenshonga muri